想着谁，躲在角落看你甜甜的滋味。 Sekarang kita berjalan Oke, sekarang kita berjalan ke air terjun dan belakang. Mana kawan-kawan? Belakang gue. Cepat. Oke. Hai. Kita mau ke air terjun Sare. Ya, sekitar 2,5 kilo masuk ke dalam. Kemudian jaraknya kan 2,5 kilo. Kira-kira 2 jam perjalanan. Oke. Mudah-mudahan kami sampai ke tujuan. Terus nanti kita lihat di sana ada apa. See you. Annyeong. Bienvenida. Lestarikan alam. Nyanyi. Oke, dari belakang. Oke, dah. 喜欢你，我在这里等你，还是喜欢你。我确定我要的是你，想拥抱着你，轰轰乱跳的心，纯纯的感觉，你的嘴角扬起。你在那等着谁？我在这想着谁？ 躲在角落看你甜甜的滋味，我们会不会是那一对？你要我的安慰，我傻傻不了解。你给我的好多惊喜一大堆，你个傻瓜，看你那么的陶醉。你无聊的时候。 来找我，当我们牵着手，当我们爱触碰，你的心就快要属于我。想说喜欢你，但是怕你生气，还是喜欢你。我决定我就赖着你，温柔在左边。 Beginilah suasananya. Suasana di Bak Pisang. Annyeong. Nggak ada Annyeong ya. Annyeong. Dimanapun eksis. Annyeong. Sampai ya tuh. Annyeong. Menuju ke air terjun. Belok lu. Belok lu. Annyeong. Orang nunggu tuh cepet. Oke. Oke pemirsa, kawan-kawan, sekarang kita menuju ke air terjun. Dah. Kecil. Nah, pemirsa, itu dia nenek sama kakek. Nenek sama kakek. Nggak foto, video. Lihat kan perjalanan mereka. Mereka sedang buat prewedding. Yang satunya kayak encing apa? Encingnya babe. lah. Fighting. Let's go. Come back, oke? Harus semangat. Semangat. Gue di celana. Ih, siapa? Gue. Bisa kita lihat kawan-kawan. Di situ adalah tempat air terjunnya, dan ini kawan saya namanya Eros, dan ini Hayati. Kita lihat sekarang di sekitar kita ditumbuhi oleh pepohonan bak pisang yang cukup banyak, dan ini buahnya. Ini buah pisangnya. Dan kita lihat satu lagi kawan saya, ini nih. Dan ini saya. Dan ini? Dan ini? Maipong.
Dan ini Darce. Darce. Annyeong. I'm so tired. Itu adalah I can't talk my about pau. this.